жақсылармы? Кеттік. Құдай сақтасын. Ол скор емес. Милиция емес, қаштық. Осымен ұшына үндер шығырған білем. Фантазия номер 1. Елестетіңіз, қолымда бір көрілмеген электро гитара бар. Чақчым ұзын. Ондай сияқты. Құдай сақтасын. Фантазия номер 2. Елестетіңіз, қолымда микрофон емес, саксофон же труба деген ұшына духовой инструмент бар. Ондай сияқты. Қандай тұршылы? Айтатайым, көп күндерді шығарса отқан, мысал үшін. Мы мышты сияқты. Аско, извиняюсь, я здесь. Здесь компания, на самом деле, это международная, не кыргызская, поэтому у нас еще много гостей, которые... Я понял. Ladies and gentlemen, with the hardest city ever, the sunshine, ever, Grand Seven. Уважаемые друзья, уважаемые те, кто имеет прямое отношение к компании Grand Seven, теперь представим, что рядом со мной невидимый барабан. Все мы знаем, что такое барабан. Вот с такими звуками. Первый звук. Второй звук. Третий звук. И буква А. И, в принципе, вот эти 3-4 звука, если мы соединим, получится музыка. Поехали. Шамарахан, ештай сияқты. Ене ошыле логикаменен мен қолымды екі жаққа қылырсым, бауырсқа жаға тұрған восток ритмі болады, мисал үшін мындай сияқты. Aziz dostlar, can dostlar, aziz dostlar, can dostlar, aziz dostlar, can dostlar, güveyli dostlar. İşte yaptım. Çağırın, улантабыз. Урматтуу байкелер, эжелер, азыркы учурда жаштар кичине башкача музыкага билешет. Молодежь. Ушуда музыка деп койсоңор. Кызыктай музыка негизи. Даже музыка эмес. Жөнөдүкүндүш. Ошо жаштар билеген музыкасын бир имитация кылып берейин. Кеттик. Ladies and gentlemen, are you ready? Our Grand Seven, oh, what?
Чамырап, ушундай сыяктуу да. Кызган эмес да. Дагы бир юмор кошуп кетейин ошо битбокска. Негизи бул нерсени мен чоң апаман үйрөнгөм. Чоң апам ушундай үндөрдү чыгарат, уктап атканда. Үйрөнүп алгам да. Чоң апам ушундай үндөрдөн башка мен чоң апамдан сүйлөгөнү үйрөнүп алгам. Хей дегенде, о деп. Анан фантазия бул жөн гана музыка менен аркылуу жөн эле күлүп коюш керек буну уккандан кийин. Фантазиянын аты Аско апа деп аталат. Назарыңыздарда Аско апа кол чалыңыз. Аско апа. Кагынып кетейин, саламатсыңарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Какой прекрасный вечер. Бишкектен бери келип отурам, кандай сонун тозуп алыңар, сколько мальчиков айнанайын. Мен эле жаркырап ушу сценага чыксам эле бардыгы тим эле успешный. Акчаны депчи. Эми алыстан келип жалпы барыңарга жакшы маанай таптунап кагылып кетейин, мааналуу бактылуу болгула. Ama hasına, ama hasın ebra. Жақсы мана, бүгін бір жыл болуат Grand Sevin. Майлы. Баяғы, анда месе баяғы, анда месе баяғы, кеттік, Ушундай сыяктуу. Аско Ананкула. Чоң рахмат. Ушундай битбокс менен кичине жакындашып алдык, кичине сүйлөшүп алдык.